Arutwo nimacokire thukuru thutha wa gukorwo mari micii ihinda-ini ria ciumia igiri kuumana na mihang'o ya githurano kuria thiteji nyingi umuthi itekuonanagwo kuumana na wingi wa arutwo. Aciari aria megutwaraga ciana ciao thiteji-ini itiganite magiteta kuumana na tigiti kwongererwo kuona mekurihaga nginya ciringi 1,000 undu uria kumahinyagiriria amwe a arutwo magicoka thukuru matari na indo cia kuigana cia kuhuthira. My brother had to use his own pocket money ajazilie fare ndo aweze kuenda shule, asiweze kubaki kwenda nyumbani. Twarire ria ciana gucoka cukuru nie ni ndiraria mukira wega tondu ciana citu ni irucite muno. Ningi no kuumana wagi wa ngari kuumana na wingi wa arutwo na uguo ngari ciuma mutharano, atwarithia ngari makiuga umuthe kahua kao kauma keru, makiuga marari na ihinda iritu kuona gutirari na wira hindi ya mihang'o ya githurano. Tulikuja hapa karibu kama 6 na mpaka saa hii hatujapata gari. Nimeamua pia kusaidia kuwapeleka maana kuna upungufu wa magari. Riu aciari makihoya thirikari kwarira mitaratara miega ya githomo, makiuga ni marahuma ni ciana kuinukaga mahinda kwa mahinda. Kila wanatuambia tu shule imefungwa, shule imefunguliwa na una misigo zingine, naona ni ngumu. So mimi ninatarajia kwamba hiyo serikali itaingia, wataweka system. Idara ya elimu inaweza kutengeneza mambo yaweze kurudi vile ilikuwa, maybe kuanzia next year. Mwikariri giti wa kiama kia aciari Nicholas Mayo akiuga kundu kuria ithurano itanatabanio na ni itanyitwo gutabanisha ikuhi thukuru cia colleges ikahuthika ricio handu ha thukuru ici ingi, kuona muthia-ini wa mwaka uyu kuri na arutwo ingi magakorwo magika igeranio ciao cia muthia iri KCPE, KCSE na KPSEA. Ni vizuri waachilie primary schools especially na secondary schools na waanze kutumia zile colleges ziko hapo karibu. Niko na watoto wako wawili wana mmoja ku candidate na mwingine class 8, mwingine ako grade 6. So both of them are candidates. Whatever is going to happen, we'll take the safety of our children first. Nake Minister wa Githomo Professor George Magoha auma mwena wa Kabete kaunti-ini ya Kiambu kuria acerire mathukuru-ini matatu na kuhingura irathi cia CBC kuria hinyiriirie ati gutire murutani ubatie kuingata murutwo ni undu wa kwaga bithi na uthenya-ini riu makorwo makiaraniria na aciari guku akiuga mbeca cia ciana iria irihagirwo bithi yao yothe ni thirikari, mbeca icio ni igukorwo igikinya mathukuru-ini. And those children, for the avoidance of doubt, we'll have those scholarships for the 4 years. It's not just for 1 year. Ningi Magoha ni arite aciari aria ciana ciao igakorwo ikiingira junior secondary mwaka ukite matigakorwo na hahuo yothe kuumana na ciana ciao gukorwo iri nini kimiaka, akimoria makaitwara mathukuru-ini maria mamakuhiriirie undu marihotaga kuinuka muthenya. If your children are in private school, keep them there until you are 9. Don't rush to take your child to Alliance High School, because even if you take the child there in junior high school, there is no guarantee that the child will remain there. Aciari makiuga gikeno kiao ni kuona ciana ciao iri thukuru niguo nao makahota kuruta mawira. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirori.